Të lexojmë te Kolosianëve vëllezër, kapitulli i 3, rreshti i 8. Por tani hiqni edhe ju të gjitha këto gjëra, zëmërim, zëmërat, ligësi dhe mos dal sharje dhe asnjë e folur e pandeshme nga goja juaj. Είχαμε πει ότι η κακία, ο θυμός, όταν δούμε το παιδί να κακώνει, είχαμε διαβάσει, πρέπει αμέσως να επεμβαίνουμε. Kishim thënë herën e parë vëllezër që në momente që shikojmë fëmijën që bën gjëra të këqija, duhet që në atë moment të ndalojmë dhe ta këshillojmë. Είχαμε πει ότι το παιδί θα τρώει βούτυρο και μέλι μέχρι που να μάθει να εκλέγει το αγαθό και να απορρίπτει το κακό. Kishim lexuar te fjala e Perëndisë që fëmia i vogël derisa të hajë qumësht edhe mjalt, edhe të rritet, duhet që të dallojë cila është e mira dhe e keqja. Και ένα από την αγρύπνια των γονιών είναι όταν ακούσει το παιδί να μιλάει άσχημα. Një kujdese që duhet të tregojnë prindrit me fëmijët është që kur shikojnë që fëmia i tyre flet gjëra jo të mira. Όταν ακούει το παιδί να βλασφημάει, Kur shikojnë dhe dëgjon fëmijën e tij që shan, ή να λέει λέξεις που δεν είναι καλές, είναι έσχρες. ose që të thojë fjalë të cilët nuk janë të mira, Αυτά συνήθως τα μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. në përgjithësi këto gjëra të këqija fëmijët i mësojnë që në shkollë. Δεν ξέρει το παιδί τι είναι, Nuk e di fëmia se çfarë janë këto, αλλά ακούει τα άλλα παιδάκια που το λένε στο σχολείο por sa i dëgjon shokët të shoqet që i thonë në shkollë atje ku shkojnë, και έρχεται καμιά φορά σπίτι και λέει τέτοια πράγματα. dhe fillon fëmia pastaj dhe fillon gjëra të tilla, fjalë të tilla, sharse. Οι γονείς πρέπει αμέσως να επέμβουν σε αυτή την περίπτωση Prindrit s'diskutohet që menjëherë duhet të ngulin këmbë që të rregullojnë këto gjëra και να πούνε στο παιδί ότι αυτό δεν είναι σωστό, dhe duhet i thonë fëmijëve që kjo që ti thua nuk është e saktë, γιατί το παιδί αντιγράφει ό,τι βλέπει. sepse fëmia merr thith çdo gjë që dëgjon nga shoqëria. Και στις ημέρες μας αντιγράφουν πολλά πράγματα που δεν είναι σωστά. Dhe në kohën e sotme fëmijët domethënë tërheqin nga jashtë shumë gjëra të cilët nuk janë të sakta. Πριν λίγες μέρες ήρθε εδώ ένα παιδάκι μικρό της εκκλησίας Para disa ditësh erdhi këtu një fëmijë i vogël i kishës και το έμαθαν στο σχολείο ότι ήταν πολύ σπουδαίος θεός ο Διόνυσος. dhe e mësoi në shkollë që ishte shumë i rëndësishëm Zoti Dionis, siç e thoshin ata. Εδώ στην Άξο ήταν παλιά το νησί του Διόνυσου, του κρασιού. Këtu ishte një perëndia e Dionisit unë ishull, një i tillë. Και οι άνθρωποι εδώ πέρα γιορτάζανε με όλα αυτά τα ειδωλολατρικά έθιμα. Dhe njerëzit këtu e festonin dhe adhuronin në kuptimin e plot të idhullit të kësaj perëndie. Ερχόμενο λοιπόν το παιδί από το σχολείο είχαν κάνει μια στάση εδώ στο σπίτι. Siç ishte duke ardhur fëmia nga shkolla, Λέω ποιος σας το είπε αυτά παιδί μου? Στο σχολείο η δασκάλα. kur e dëgjova të fliste për këtë perëndinë e Dionisit, i thash ku e mësove këto fëmijë i dashur? Në shkollë, thanë, aty na mësoi mësuesi. Αμέσως εκεί επέμβουμε. Direkt në atë moment duhet të ndalojmë dhe ta sqarojmë. Όχι παιδί μου, ο Διόνυσος δεν ήταν Θεός, ήταν στη φαντασία, ψεύτικα είναι αυτά, δεν ήταν Θεός. I them, ki kujdes, domethënë ai perëndia Dionisi ishte një hamendje njerëzore, nuk është perëndi i vërtetë, është një perëndi gënjeshtër. Εμείς πιστεύουμε στο Θεό που έφτιαξε τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα. Ne besojmë te perëndia që krijoi qiellin, tokën dhe ujërat. Και δεν είναι ένα άγαλμα, ούτε είναι φανταστικός. Dhe nuk është as një statuj, as diçka fantastike. Επίσης μπορεί να μάθει στο σχολείο και λέει λέξεις τις οποίες εμείς δεν τις λέμε στο σπίτι μας. Gjithashtu mund të mësoj në shkollë, në shoqëri atje ku është, fjalë të cilët nuk janë të mira dhe nuk i themi ne në shtëpi tona. Εμείς στο σπίτι μας μιλάμε αγία και καθαρά και το παιδί δεν ακούει τέτοια πράγματα. Neve në shtëpi tona flasim pastër
në mënyrë të shenjtë, edhe fëmijët tanë nuk i dëgjojnë në shtëpi, domethënë këto gjëra që mësojnë në shkollë. Αν πάτε όμως σε ένα νηπιαγωγείο, αλλά ακόμα και δημοτικό σχολείο, ακούτε τα παιδιά πώς βρίζουνε. Në qoftë se do shkojmë në një shkollë fillore apo nëntëvjeçare, do shikojmë dhe do dëgjojmë fëmijët që shajnë shumë. Τα παιδιά μας καταλαβαίνουν ότι αυτές τις λέξεις εμείς δεν τις λέμε στο σπίτι. Fëmijët tani kuptojnë që këto fjalë të pista, sharse që ata thonë në shkollë nuk i themi në shtëpitë tona. Και όταν τις πει αμέσως λένε παιδί μου πού το έμαθες αυτό, το άκουσες εδώ ποτέ, εμείς δεν το πούμε. Kur e dëgjojmë që e thot në shtëpi, atëherë i themi direkt ku dëgjove fëmijë im këtë, mos e dëgjove gjëkunde këtë fjalë, këtë fjali. Το παιδί το καταλαβαίνει και μαθαίνει να μιλάει με ευσέβεια, δεν μαθαίνει να μιλάει άσχημα. Fëmijët tani mësojnë që të flasin me kulturë, me perëndishmëri, jo fjalë të pista. Ούτε να βλασφημεί κανένα. As të shaj asnjërin. Να λέει εναντίον κανενός, δεν επιτρέπεται αυτό. As të thoj fjalë sharse kundërit ndonjërit, nuk lejohet kjo gjë. Αν θα πάμε τώρα και στην επιστολή του Πέτρου, Në qoftë se do mundemi të shkojmë tani te letra e Pjetrit, είχαμε διαβάσει και την προηγούμενη στο δεύτερο κεφάλαιο. Ishim lexuar edhe herën e parë te kapitulli i dytë. Πρώτη επιστολή του Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Letra e parë e apostullit Pjetër Vlezër, kapitulli i dytë, rreshti i parë. Για διαβάστε τα δύο πρώτα εδάφια. Hiqni tej pra çdo ligësi dhe çdo mashtrim, hipokrizi, smirat dhe çdo shpifje. Po si foshnja të sapo lindura të dëshironi fort qumshin e pastër të fjalës që të rriteni me anë të tij. Εδώ λοιπόν λέει να απορρίψουμε πάσα κακία, τα είχαμε πει αυτά στο προηγούμενο. Këtu thot hiqni tej pra çdo ligësi, e thamë herën e parë këtë vëllezër, Πάντα δόλο και υποκρίσεις. çdo mashtrim dhe hipokrizi. Να μαθαίνουμε το παιδί μας όταν βλέπουμε να υποκρίνεται ότι αυτό δεν είναι σωστό. Do kemi kujdes të vëllezër kur shikojmë fëmijën që ka hipokrizi, ta mësojmë dhe t'i themi që kjo nuk është e mirë. Να μαθαίνουμε στο παιδί μας την ευθύτητα. Të mësojmë fëmijën që të jetë ashtu sikurse është, në të vërtetë, i pastër. Καθαρά πράγματα. Gjëra të pastra. Όχι άλλο να λέμε κι άλλο να εννοούμε. Jo tjetër gjë të themi dhe tjetër gjë të bëjmë apo të mendojmë. Γιατί όταν μιλάμε εμείς έτσι υποκριτικά στο σπίτι, το μαθαίνει και το παιδί. Kjo është edhe problemi që nëse neve në shtëpi, ne si të mëdhenj, si prindër flasim me hipokrizi, atëherë si do mundemi të mësojmë fëmijët tanë? Η υποκρισία είναι ότι δεν δείχνουμε αυτό το οποίο σκεπτόμαστε, αλλά κάτι άλλο έχουμε στο μυαλό μας. Hipokrizia është kjo gjë që tjetër themi edhe tjetër bëjmë. Tjetër gjë kemi në mendje. Οι Φαρισαίοι υποκρινόταν ότι ήταν δίκαιοι για να πιάσουν τον Κύριο μας. Στο μυαλό τους είχαν πώς θα συλλάβουν τον Ιησού. Për shembull, farisejt këtë kishin në mendjen e tyre, ishin hipokrit edhe qëllimi i tyre ishte si të zinin domethënë në fjalë Zotin që ta dënonin më pas. Να μαθαίνουμε αυτό το οποίο λέμε να το κάνουμε, να μην λέμε άλλο και άλλο να έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε καθαροί άνθρωποι. Domethënë mos flasim me hipokrizi, po ata që jemi, atë të themi, të flasim pastër dhe kështu t'i mësojmë të tjerët. Και μπαίνουμε τώρα στο πιο μεγάλο θέμα που είναι φθόνη και πάσας καταλαλιάς. Dhe futemi tani tek këto dy tema të rëndësishme që janë smirat dhe çdo shpifje. Η καταλαλιά, αδερφοί μου, είναι η μεγάλη ζημιά που παθαίνουν τα παιδιά μας. Shpifjet, smira dhe shpifjet është problemi më i madh që mund të pësojnë fëmijët. Καταλαλιά σημαίνει μιλάω εναντίον του άλλου. Shpifje është kur flas kundër një tjetri. Μιλάω εναντίον του και λέω πράγματα που δεν είναι καλά. Flas kundër një tjetri
gjëra të cilët nuk janë të mira. Ή φέρνουν στην επιφάνεια όλα τα κακά που έχει ο άνθρωπος εκείνος, χωρίς να μιλάω για τα καλά. Ose filloj i shfaq kundër atij të gjitha gjërat e këqija që ka ai person. Nuk i them të Δεν mira. επιτρέπεται να μιλάμε εναντίον των αδελφών. Nuk lejohet vëllezër që të flasim kundër një vllai. Γιατί τα παιδιά μας που είναι μέσα στο σπίτι Sepse fëmijët që kemi në shtëpi ακούνε εκείνα τα οποία λέμε dëgjojnë ato gjëra të cilët ne themi και μετά παίρνουν θέση που δεν είναι καλή. dhe pastaj kapin një pozicion ose marrin një pozicion që nuk është i mirë. Δηλαδή, παίρνω ένα παράδειγμα. Japim një shembull. Μιλάμε στο σπίτι μας και λέμε ότι ο ποιμένας έχει αυτό το ελάττωμα. Për shembull, flasim me njëri tjetrin në shtëpi dhe themi për shembull që bariu i kishës ka këtë problem, Ο këtë dobësi. πρεσβύτερος έχει το άλλο. Prezbiteri ka këtë problem tjetër. Ο άλλος πρεσβύτερος και εκείνος κάτι έχει. Ai shërbëtori tjetër ka këtë problemin tjetër. Και οι διάκονοι το ίδιο. Djakët kanë këto probleme. Μεγαλώνει το παιδί μετά. Pastaj rritet fëmia dhe dëgjon Και λέει σε τι εκκλησία να πάω, σε αυτή που είναι έτσι ο ποιμένας, έτσι οι πρεσβύτεροι, έτσι οι διάκονοι. dhe thot pastaj pse të shkojnë në këtë kishë, kështu është ky bariu i kishës, kështu janë presbiterit, kështu janë djakët. Δεν εμπιστεύεται την εκκλησία πια. Nuk i besohet me domethënë që të vej atij në atë kishë për të cilën flasin keq. Δεν την εμπιστεύεται γιατί ακούει εναντίον μέσα στο σπίτι. Nuk e beson këtë që të shkojnë në kishë sepse dëgjon gjëra të cilët flasin keq kundër vëllezërve në kishë. Μετά λέμε γιατί το παιδί μας έγινε ασεβής. Pastaj themi pse fëmia ynë domethënë u bë i tillë, Γιατί ζούμε τώρα στην εποχή της απίθειας. sepse tani jetojmë në kohën e pabindjes. Στις έσχατες ημέρες λέει η Γραφή, τα παιδιά θα είναι απειθείς στους γονείς. Në kohët e fundit, thot fjala e Zotit, fëmijët do të jenë të pabindur ndaj prindërve. Δεν ακούνε δηλαδή τι λέμε. Nuk dëgjojnë, domethënë se çfarë themi. Δεν μας εμπιστεύονται. Nuk na besojnë Και φεύγουν, πάνε, μπαίνουν μέσα στο ίντερνετ και εμπιστεύονται αγνώστους. futen në internet, shikojnë dhe dëgjojnë njerëz të panjohur dhe u besojnë atyre. Ενώ πρέπει να μάθει να εμπιστεύεται τους ανθρώπους του Θεού. Ndërsa e vërteta është që duhet të dëgjojë dhe të bindet njerëzve të Perëndisë, edhe Γιατί prindë. αυτοί αγρυπνούν για να πάμε στον ουρανό. Sepse ata rrinë zgjuar për këtë arsye, me qëllim që të shkojmë në mbretërinë e qiellit. Μας φροντίζουν. Θέλουν να μας διδάξουν την οδό της αλήθειας. Na shërbejnë, duan të na mësojnë në rrugën e së vërtetës. Η καταλαλιά λοιπόν είναι αυτό το οποίο κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην Εκκλησία. Shpifja vëllezër është një gjë e keqe e cila sill shumë probleme në kishë. Θα μπορούσα να πω ότι είναι σαν γάγκρενα που τρώει το σπίτι και δεν καταλαβαίνουμε τι ζημιά κάνουμε. Mund të thosha si një gangrenë e cila sjell probleme kaq shumë të mëdha, domethënë në familje dhe në kishë. Εμείς αδερφοί πρέπει να μάθουμε και να επενούμε τους αδερφούς. Ne vëllezër duhet që të mësojmë edhe të këshillojmë vëllezërit. Θα μου πείτε δεν έχουν λατώματα, έχουν πολλά. Do themi nuk kanë ata dobësira. Të tërë kemi dobësira. Όμως το περιβάλλον το οποίο ζούμε Por shoqëria në të cilën ne jetojmë, ambienti në të cilin ne jetojmë, μαζευόμαστε και είναι όλοι οι άνθρωποι που αγαπάνε τον Κύριο. Mblidhemi atje të gjithë njerëzit të cilët duan Zotin. Όλοι έχουμε λατώματα, αλλά αγαπάμε τον Κύριο. Θέλω να πάμε στον ουρανό. Të gjithë kemi dobësi, gabime, por që kemi të njëjtën qëllim që duam Zotin dhe duam të shkojmë në mbretërinë e qiellit. Αν αφαιρέσουμε κάποιες εξαιρέσεις, όπως και την εποχή του Χριστού μας, ήταν ο Ιούδας. Συγγνώμη, αδερφέ. Λέω ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, λέω, όπως στην εποχή του Χριστού μας ο Ιούδας. Ka dhe probleme, për shembull, siç ishte Juda në kohën e Krishtit kur jetoi Zoti ynë. Όμως, οι αδερφοί μας σε σύνολο είναι καλοί. Por vëllezërit tanë, sidomos kur mblidhemi me njëri tjetrin, janë të mirë. Θα υπάρξει και εκείνος που δεν είναι καλός. Mund të ekzistojë edhe dikush për shembull që mund të ketë problem.
Γενικά όμως πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Είναι το πιο σταθερό που έχουμε. Në vijat domethënë duhet të mësojmë të gjithë që të besojmë kishës atij, është vendi më i qëndrueshëm që duhet vemi. Γιατί αν το παιδί μας δεν εμπιστεύεται την Εκκλησία και τους Αγίους, Sepse nëse fëmijët tanë nuk i besojnë kishës, atje ku vemi dhe shenjtorëve, vëllezërve dhe motrave, τότε δεν εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου, γιατί εμείς εκφράζουμε το λόγο του Κυρίου. do të thotë kjo gjë që nuk i beson as fjalës së Zotit, sepse ne kur dalim përpara atë flasim, fjalën e Zotit. Και λέει κάποιος, μα το παιδί μου διαβάζει τη γραφή, του έχω πει να διαβάζει τη γραφή. Dhe thot ndokush që unë i kam dhënë fëmijës tim të lexojë dhe lexon fjalën e Perëndisë. Γιατί έφυγε? Por cila është arsyeja që iku, largua? Έφυγε, αδερφοί μου, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο είχαν κατηγορηθεί στο σπίτι του. Janë Τους κατηγορούσαμε, λέει, τους ανθρώπους που κηρύττουν το Ευαγγέλιο στο σπίτι μας. Do më thënë sepse ata vëllezër që predikonin fjalën e Zotit e kishin këtë problem në shtëpinë e tyre, do më thënë i kategorizonin. Και το παιδί δεν εμπιστεύεται πια το λόγο του Κυρίου. Dhe për këtë arsye fëmia nuk e beson më fjalën e Zotit, nuk përqendrohet te fjala e Zotit. Γιατί εμείς εκφράζουμε το λόγο του Κυρίου. Sepse ne e shprehim, e themi, e dëshmojmë fjalën e Zotit. Ο άλλος δηλαδή που βλέπει εμάς είναι σαν να κοιτάζει να δει, κάνουμε το Ευαγγέλιο, είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Të tjerë që na shikojnë neve që predikojmë fjalën e Zotit, shikojnë me të vërtetë e bëjmë jetën tamam si të krishterë, apo vetëm e themi. Η καταλαγιά λοιπόν είναι πολύ σοβαρή παράβαση. Shpifja vëllezër është një problem shumë serioz. Και κάνει ζημιά στα παιδιά μας, αλλά και στη δική μας τη ζωή κάνει ζημιά. Dhe sjell shumë probleme te fëmijët tanë, bile edhe tek vetë jeta jonë. Γι' αυτό λέει εδώ πάσας καταλαγιάς. Për këtë arsye, thot fjala e Zotit, e hiqni dorë nga çdo shpifje. Και λέει τώρα εδώ να επιποθήσουμε, λέει, όπως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδολο για να αυξηθούμε με αυτό. Për këtë arsye, thot te kapitulli 2 të rreshti 2, që të jemi po si foshnja të sapo lindura dhe të dëshironi fort qumshin e pastër të fjalës. Το λογικό άδολο γάλα, αδερφοί μου, είναι ο λόγος του Θεού. Qumshi i pastër i fjalës vëllezër është fjala e Perëndisë. Και μαθαίνουμε το παιδί μας όπως ευαγγελίζουμε μια ψυχή. Edhe duhet ta mësojmë fëmijën ton ashtu sikurse i dëshmojmë një shpirti që takojmë. Fjalën e Zotit. Λέμε για την αγάπη του Χριστού, πόσο μας αγάπησε ο Κύριος. Mësojmë për fjalën për dashurinë e Perëndisë, sa shumë na deshi Perëndia neve. Το μαθαίνουμε για την ζωή την αιώνιο. Mësojmë për jetën e përjetshme. Και εδώ τώρα είναι η επιτυχία, στην οποία δεν ξέρω πώς να πετύχουμε σε αυτό. Ο καθένας πρέπει να το προσέξει από μόνος του. Dhe këtu është ai suksesi, se si do mund të arrijmë domethënë që t'i fitojmë. Πώς δηλαδή να πείσουμε το παιδί μας ότι ο λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Si do mundemi që ta bindim fëmijën ton që fjala e Zotit është e vërteta. Πώς να εμπνεύσουμε το παιδί μας ότι ο λόγος του Θεού είναι η μόνη αλήθεια. Si do domethënë që ta bindim fëmijën që fjala e Perëndisë është e vetmja e vërtetë. Ότι ο λόγος του Θεού, ό,τι λέει μέσα είναι ναι και αμήν, είναι για το καλό μας πάντοτε. Që fjala e Perëndisë që lexojmë tek Ungjilli është po dhe amin, gjithmonë. Εδώ είναι ο Κύριος να μας δώσει σοφία. Këtu është Krishti që të na japi mendje se si të veprojmë me fëmijët tanë dhe t'i fitojmë. Αν διαβάσουμε τον 119 ψαλμό, Nëse do lexojmë Psalmin 110, 110. 119. 119. Και να διαβάσουμε το 9 εδάφιο. Psalmi 119 vëllezër edhe rreshti i 9. Να διαβάζω. Ναι, διάβασα, το 9 εδάφιο. Ne, si mundet një i ri të bëjë rrugën e tij të pastër, duke e ruajtur me fjalën tënde. Μάλιστα.
Εδώ μας λέει το γράφει με ποιο τρόπο ο νέος θα καθαρίζει το δρόμο του. Këtu na mëson fjala e Perëndisë me çfarë mënyre një iri mund ta bëjë rrugën e tij të pastër. Ο δρόμος μας, αδερφοί, που ανοίγεται μπροστά δεν είναι πάντοτε καθαρός. Rruga që kemi përpara nuk është gjithmonë e pastër, vëllezër. Γιατί όπου και να πάμε συναντάμε ανομία. Sepse kudo që shkojmë kemi përpara pabesinë, mëkatin. Μόνο όταν φυλάμε το λόγο του Κυρίου καθαρίζεται ο δρόμος μας. Vetëm kur ruajmë fjalën e Zotit, atëherë pastrohet rruga jonë, vëllezër. Εδώ όμως είναι τώρα η επιτυχία των γονιών. Këtu është suksesi i prindërve në lidhje me fëmijët. Πώς να πείσουμε τα παιδιά μας πόσο σοβαρός είναι ο λόγος του Κυρίου. Si ti bindim fëmijët tanë se sa serioze është fjala e Zotit. Γι' αυτό δεν πρέπει να αστειευόμαστε όταν μιλάμε το λόγο του Κυρίου. Për këtë arsye nuk duhet të tallemi, vëllezër, kur flasim fjalën e Perëndisë, por që duhet ta flasim kaq shumë seriozisht. Να καταλαβαίνουν από μικρά ότι αυτό είναι κάτι ιερό, κάτι πολύ ψηλό. Ta kuptojnë që në moshë të vogël që është shumë e lartë, shumë e vlerë kjo fjalë. Να ξέρουν από μικρά ότι ο λόγος του Θεού είναι λόγος που τον είπε ο Θεός από τον ουρανό και είναι αλάνθαστος. Ta kuptojnë që të vegjël që fjala që kemi në dorë është fjala e Perëndisë që erdhi nga qielli dhe është e pagabueshme. Και μας τον έδωσε ο Κύριος για να πετύχουμε στη ζωή μας. Dhe na i dha Zoti që të përparojmë dhe të kemi sukses në jetën tonë. Εδώ πέρα βλέπετε πόσο ωραίο είναι το εδάφιο αυτό. Këtu e shikoni, vëllezër, se sa e mirë është ky vargu që na thot fjalë e Zotit. Με ποιο τρόπο θα καθαρίζει ο νέος το δρόμο του? Me çfarë mënyre do mundet një i ri që të pastrojë rrugën e tij? Γιατί ο δρόμος έχει, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει χιονίσει και να έχει κρίσταλα. Sepse rruga mund të ketë rënë për shembull borë edhe mund të ketë edhe kristale. Αν δεν βγάλουμε τα κρίσταλα θα γλιστρήσουμε, να πέσουμε κάτω, να σπάσουμε κανένα πόδι. Duhet të kemi kujdes që mos rrëshqasim sepse mund të thyejmë edhe kemën apo diçka tjetër. Μπορεί ο δρόμος να έχει αγκάθια, να τρυπήσουμε τα πόδια μας. Mundet që rruga të ketë gjemba edhe të na çpojë. Ποιος είναι ο τρόπος που καθαρίζεται ο δρόμος για να περπατάμε ίσια? Kush është e vetmja mënyrë që të pastrohet rruga dhe të ecim ashtu sikur se duhet? Ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου, αυτός είναι που ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Fjala e Perëndisë, vëllezër, është e vetmja që i pastron gjërat. Μας λέει ποιο είναι το σωστό και ποιο δεν είναι το σωστό. Na mëson fjalë e Zotit se cila është e saktë dhe cila nuk është e saktë ose e gabuar. Αυτό πρέπει να εμπνεύσουμε πίστη στα παιδιά μας. Për këtë arsye duhet që të mësojmë fëmijët që të kenë besim te fjala e Zotit. Και για να την εμπνεύσουμε πρέπει εμείς να πιστεύουμε. Dhe që të ndodhë kjo gjë në radhë të parë duhet që ne ta besojmë. Γιατί αν δεν το πιστεύουμε, πώς θα το εμπνεύσουμε στο παιδί μας? Sepse në qoftë se ne të mëdhenj nuk e besojmë fjalën e Perëndisë, si do të mundemi që t'i mësojmë që të besojnë te fjala e Perëndisë? Ώστε το παιδί μας να ξέρει ότι ο λόγος του Θεού είναι το σωστό, αυτό που λέει ο Κύριος είναι το σωστό. Që fëmia duhet të mësojë dhe të jetë i bindur në zemrën e tij që fjala e Perëndisë është e vërteta dhe e sakta. Θα σας φέρω ένα-δύο παραδείγματα να καταλάβετε. T'ju them një-dy shembuj vëllezër që ta kuptojmë këtë gjë. Ο Ιωσήφ πήγε στην Αίγυπτο. Jozefi shkoi në Egjipt. Τον πούλησαν τα αδέρφια του. E shitën vëllezërit e tij. Πολύ σκληρό ήταν. Është shumë e vështirë kjo situatë. Έκλαιγε. Μάλιστα μας λένε ότι λέγανε εκεί στη φυλακή που ήταν, θυμάστε λέει τον αδερφό μας πώς έκλαιγε και εμείς δεν του δίναμε σημασία. Thoshin atje kur ishin në burg, i thoshin njëri tjetrit, e mbani mend kur vllai jon qante dhe ne nuk i jepnim rëndësi fare kësaj gjëje. Αυτό λέει πληρώνουμε τώρα, έτσι λέγανε τα αδέρφια του μετά. Dhe thoshin më pas që këtë po paguajmë neve tani, atë që bën me vllahën tonë.
Ο Ιωσήφ όμως, αδελφοί μου, είχε βάλει το λόγο του Θεού μες στην καρδιά του. Jozefi vëllezër kishte një gjë kryesore që kishte vënë fjalën e Perëndisë në zemrën e tij. Δεν ήξερε απλά τι λέει ο λόγος του Κυρίου, τον πίστευε. Nuk është se thjesht e dinte fjalën e Perëndisë, por që e besonte në zemrën e tij. Δεν είναι απλά να πούμε στο παιδί μας ότι ο λόγος του Κυρίου λέει έτσι. Είναι πώς θα πείσουμε το παιδί μας να πιστέψει αυτό το λόγο. Nuk është puna thjesht vëllezër që të mësojmë fëmijën tonë që kjo është fjala e Zotit, por që duhet ta bindim që ta besojë fjalën e Zotit. Ο Ιωσήφ είχε πιστέψει στα λόγια του Κυρίου. Jozefi kishte besuar te fjala e Perëndisë. Και όταν πήγε μόνος του κάτω εκεί στην Αίγυπτο, Dhe kur ishte vetëm në Egjipt, μία μέρα του ρίχτηκε η γυναίκα του Πετεφρή. një ditë i erdhi afër gruaja e Pocifarit. Έλα, κοιμήσου μαζί μου, κανείς δεν είναι εδώ. Dhe i tha, eja të flim bashkë sepse asnjë nuk na shikon. Εκείνος έλεγε, δεν μας βλέπει κανείς, αλλά εμένα με βλέπει ο Κύριος μου. Ai tha, e vërteta është që nuk na shikon askush, por mua më shikon Zoti Perëndia. Μέσα του είχε μάθει να πιστεύει ότι ο Κύριος τον βλέπει. Brenda në zemrën e tij kishte mësuar që Zoti e shikon kudo dhe kur të herë. Ότι ο Κύριος είναι πανταχού παρόν. Që Zoti është i gjithanshëm. Αυτή τώρα η γνώση που είχε, Kjo njohuria që kishte, αυτή η πίστη που είχε, ky besim që kishte në zemrën e tij, στο σωστό λόγο, në saktësinë e fjalës, δεν τον άφησε να κάνει την αμαρτία. nuk e la vëllezër që të bëjë mëkatin. Μπορεί να πέρασε κι άλλο δύσκολα. Mund që të kalonte edhe vështirësi të tjera. Όμως ο Θεός είναι αγαθός. Τον ανέβασε και τον έκανε πρωθυπουργό της Αιγύπτου. Por që Zoti është kaq i mirë sa që siç e dim të tërë, Zoti e bëri Jozefin kryeministër të Egjiptit. Εκεί τώρα βρήκε στο δρόμο του ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι. Kështu vëllezër në rrugën e tij u has me një vështirësi shumë të madhe. Γιατί του έλεγε η γυναίκα του Πετεφρή, κανείς δεν μας βλέπει. Sepse i thoshte gruaja e Pocifarit që askush nuk na shikon. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε και δεν μας βλέπει κανένας, τέλος. Do bëjmë atë që do bëjmë edhe askush nuk na shikon. Ο Ιωσήφ όμως δεν το έβλεπε έτσι. Jozefi vëllezër nuk shikonte në këtë mënyrë. Έλεγε, εμένα με βλέπει ο Κύριος. Dhe thoshte, mua më shikon Zoti. Και ξέρουμε τα αποτελέσματα πόσο καλά ήταν. Dhe i dim vëllezër përfundimet se sa të mira ishin për Jozefin. Ένα άλλο παράδειγμα, αδερφοί μου, είναι ο Αβραάμ και ο Λότ. Avram? Αβραάμ και Λότ. Signomi. Një shembull tjetër vëllezër është Abrahami dhe Loti. Ο Αβραάμ πίστευε στο Θεό Abrahami besoi Zotit Perëndis και είχε πάρει μαζί του τον ανιψιό του το Λότ εκεί που πήγαινε. Kishte marrë me vete dhe nipin e tij Lotin atje ku shkoi. Ο Θεός του είχε πει, θα σου δώσω αυτή τη γη και θα είναι δικιά σου. Perëndia i tha që do ta jap, do ta fal këtë tokë edhe do jetë e jotja. Και ο Αβραάμ είχε μάθει να εμπιστεύεται τον Κύριο. Dhe Abrahami ishte mësuar që t'i bindej Zotit, t'i besonte Zotit. Ο Λότ ακολουθούσε με τον Αβραάμ, αλλά δεν είχε την πίστη του Αβραάμ. Loti e ndiqte Abrahamin, por nuk ishte mësuar që t'i besonte Zotit. Μία μέρα άρχισαν να τσακώνονται οι τσομπάνιδες του Αβραάμ και του Λότ. Një ditë filluan të ziheshin barinjtë e Abrahamit me barinjtë e Lotit. Και τι να κάνουμε τώρα, τσακώνονται. Ç'a do bëjmë tani? Zihen barinj me njëri tjetrin. Μήπως πρέπει να χωρίσουμε. Mos duhet që të ndahemi? Ο Αβραάμ όταν το είδε του λέει, εντάξει, ορίστε, η γη μπροστά μας είναι. Abrahami kur e dëgjoi këtë dhe kur e pa këtë skenë, i tha mirë, atëherë zgjidh ti gjithçka që është para teje. Αν λυπάσαι εσύ δεξιά, θα πάω εγώ αριστερά. Nëse ti do shkosh djathtas, unë do shkoj majtas. Αυτό το λέει στο βιβλίο της Γένεσης, θέλω να το διαβάσουμε από μέσα. Këtë thot te libri i Eksodit vëllezër, ta lexojmë pak.
Είναι στο 13 κεφάλαιο στο βιβλίο της Γένεσης. Është te kapitulli 13 te libri i Eksodit. Θα σας πω τώρα όπου θα διαβάσετε. Διαβάστε παρακαλώ από το 8 εδάφιο. 13 κεφάλαια, αδερφέ. Ναι, 13 κεφάλαιο, Γένεση. Γένεση. Te Zanafila vëllezër. Και διαβάστε από το 8 εδάφιο μέχρι το... Kapitulli i 13. Μέχρι το τέλος. Για διαβάστε το αυτό να το δούμε. Μέχρι στο τέλος. Ναι. Atëherë vëllezër, kapitulli i 13 e Zanafila nga rreshti i 7 deri te 13. Lindi kështu një mosmarrveshje midis barinjve të bagtisë Abrahamit dhe barinjve të bagtisë Lotit. Në atë kohë banonin në këtë vend Kananejt dhe Perezejt. Dhe kështu Abraham i tha Lotit: Nuk duhet të ketë mosmarrveshje midis teje dhe meje, as midis barinjve të mi dhe barinjve të tu, sepse jemi vëllezër. A nuk është valtër vendi përpara teje? Ndahu nga unë. Në rast se ti shkon majtas, unë kam për të vajtur djathtas. Dhe në qoftë se ti shkon djathtas, unë kam për të vajtur majtas. Atëherë Loti ngriti syt dhe pa tërfushën e Jordanit, para se Zoti të kishte shkatëruar Sodomën dhe Gomorën, ajo ishte e tërë e ujitur deri në Coar, si kopshi i Zotit, si vendi i Egjiptit. Kështu Loti zgjodhi për vete tërfushën e Jordanit dhe filloi të zhvendos drejt lindjes çadrat e veta. Kështu u ndan njëri nga tjetri. Abraham i banoi në vendin e Kananit dhe Loti në qytetet e fushës, duke arritur të ngrejë çadrat e tij deri në Sodom. Por njerëzit e Sodomos ishin shumë të korruptuar dhe mëkatar ndaj Zotit. Amin. Μάλιστα. Εδώ, αδερφοί μου, έχουν τσακωθεί οι ποιμένες του Λότ και του Αβραάμ, είπαμε. Shikojmë vëllezër që barinjtë e Lotit me barinjtë e Abrahamit janë zënë me njëri tjetrin. Ο Αβραάμ είναι ειρηνικός άνθρωπος. Abrahami ishte njeri i qetë, paqja 13. Και είπε στο Λότ, Zanafila. Dhe thatë Loti, εάν εσύ πας, εμείς λέει είμαστε αδέρφια, γιατί να τσακωνόμαστε? Ne jemi vëllezër, i thotë, dhe përse të zihemi? Ορίστε, λέει, όλη η γη είναι μπροστά μας. I gjithë vendi përpara nesh është. Εάν λοιπόν εσύ πάγεις στα αριστερά, εγώ θα πάω στα δεξιά. Εάν εσύ πας δεξιά, εγώ πάω στα αριστερά. Po të shkosh ti majtas, unë do iki djathtas. Po të shkosh djathtas ti, unë do iki majtas. Και ύψωσε, λέει, τα μάτια του τότε ο Λότ Dhe ngriti syt Loti dhe pa, και είδε, λέει, όλη την περίχωρο του Ιορδάνου που ποτιζότανε. dhe pa gjithë fushat e Jordanit që vaditeshin, Πριν καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδομα και τα Γόμορα. përpara se Zoti të shkatërronte Sodomën dhe Gomorën. Και η περιοχή, λέει, ήταν όπως ο παράδεισος του Κυρίου. Dhe ajo zonë ishte si parajsi i Perëndisë. Όπως λέει η γη της Αιγύπτου που ήταν εκεί με τον Νείλο που είχε ποτάμι. Sikur ishte vendi i Egjiptit, sikur ishte në brigjet e Nilit. Μέχρι να πάει κάτω κάποιος εκεί σε μια πόλη που λεγόταν Σιγόρ. Deri sa shkote deri në fund të fushave të atje që quhej qyteti Sikhor. Αυτό το μέρος που περιγράφει εδώ η Γραφή ήταν τότε εκεί που είναι σήμερα η Νεκρά Θάλασσα. Ai vend që përshkruhet këtu, sot është ku është deti i vdekur. Τα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν εκεί που είναι η Νεκρά Θάλασσα σήμερα. Sodoma dhe Gomora pra ishin aty ku sot është deti i vdekur. Τώρα θα δούμε, είχε μάθει σωστά ο Λότ να εκλέγει το αγαθό. Tani do të shohim se a kishte mësuar sikur duhet Loti që të zgjidhte të mirën. Γιατί αυτό το οποίο μαθαίνουμε από μικρή, θα έρθει η ώρα στη ζωή μας να δοκιμαστούμε και να πάρουμε μια απόφαση στον δρόμο μας. Sepse atë që do të mësojmë kur të jemi të vegjël, do të na vijë dita në jetë, domethënë, që ta praktikojmë.
Θα βρεθεί δηλαδή ο νέος σε ένα σταυροδρόμι και πρέπει να εκλέξει το σωστό δρόμο. Domethënë njeriu do t'i vijë dita që do të mbetet në një udhkryq dhe duhet të zgjedhë rrugën e saktë. Πώς όμως θα κάνω την εκλογή μου? Por si do ta bëja këtë zgjedhje? Θα σηκώσω τα μάτια μου και θα δω ένα φαρδί δρόμο ωραίο? Do të ngrej syt lart dhe do të shikoj të zgjedh një rrugë të gjerë dhe të bukur. Μέσα σε αυτόν τον δρόμο πάνε οι πολλοί. Nëpërmjet asaj rruge janë shumë ato që ecin. Ή θα σηκώσω τα μάτια μου στον ουρανό και να πω Κύριε εσύ οδήγησέ με? Apo do të ngrej syt drejt qiellit dhe do t'i them o Zot, ti më drejto. Ο Λότ, αδερφοί μου, δεν είδε με τα μάτια της πίστεως, αλλά με αυτά εδώ τα μάτια τα σαρκικά. Vëllezër, Loti nuk pa me sytë e besimit, por pa me këto sytë mishor. Ο Αβραάμ πήγε στη γη Χανάν χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Abrahami shkoi në vendin e Kananit pa e ditur se ku po shkon. Του είπε ο Κύριος, εγώ θα σου δώσω μια γη που δεν την ξέρεις. I tha Zoti se unë do të jap një vend të cilin ti nuk e njeh. Και ο Αβραάμ εμπιστεύτηκε τον Κύριο. Dhe Abrahami besoi Zotit. Ο Λότ όμως, αδελφοί μου, εμπιστεύεται τα μάτια του. Por Loti ju beson syve të tij. Μόλις βλέπει τα περίχωρα του Ιορδάνη που βρεχόταν από τον Ιορδάνη πολύ πράσινο, Sa po pa fushat për rreth Jordanit që ishin të gjelbërta, λέει τώρα θα πάω εγώ στα βουνά, θα πάω εκεί που είναι εύκολα. tani thot ku të shkoj unë tani nëpër malet thata, të shkoj atje ku është kollaj më mirë. Εκεί έχει χορτάρι, τα πρόβατά μου θα τρώνε άφθονα. Atje ka barë të njohëm që të ushqej bagtitë e mia. Δεν περίμενε να του ευλογήσει τα πρόβατά του ο Κύριος. Nuk pret që t'ja bekoje Zoti i delet e tia. Πρώτα απ' όλα δεν έπρεπε να χωρίσει από τον Αβραάμ, γιατί πάνω στον Αβραάμ ήταν όλες οι επαγγελίες, οι υποσχέσεις. Por para së gjithash, nuk duhej të ndahen nga Abrahami, sepse tek Abrahami ishin të gjitha premtimet. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα θα κάνει μία εκλογή. Por tani këtu vëllezër do të bëjë një zgjedhje ai. Εδώ τώρα είναι η οδός του συμφέροντος. Tani këtu është udha e interesit. Εδώ είναι το χρήμα, εδώ είναι η καλοπέραση. Këtu është paraja, këtu është që ta kalosh mirë. Θα ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο? Do të ndjekësh këtë rrugë, Μεγαλώνει ο νέος rritet i riu και του έρχονται στη ζωή του τώρα ευκαιρίες. dhe i vinë raste në jetë që të zgjedhë. Κοίταξε, εδώ πέρα υπάρχει πλούτος. Dhe shef ku është pasuria. Αν παραδείγματος χάρη μπει κάποιος εκεί μέσα στο Hollywood, πολλά χρήματα. Për shembull, që ose dikush futet në Hollywood, shumë lek. Αλλά μπαίνουν οι κοπελίτσες εκεί μέσα και δεν ξαναβγαίνουν. Είναι σκέτη αμαρτία εκεί. Por futen vajzat në aty dhe s'dalin me, sepse është mëkati aty. Βλέπει μια κοπελίτσα εκεί, θα καλυστεί, εμείς θα πάμε εκεί, θα πετύχουμε. Shohin një vajzë për shembull të bukur dhe thonë do të shkojmë atje dhe do t'ja dalim, do të kemi sukses. Δεν ξέρει να διαλέξει το παιδί. Nuk din i riu të zgjedh. Γιατί έμαθε να βλέπει με αυτά εδώ τα μάτια, τα γήινα, τα λάσπινα. Sepse është mësuar të shoh me këto syt toksor të prej baltet. Εδώ είναι το χρήμα, εδώ είναι η ευκολία. Këtu është paraja, këtu është edhe kollaj leku. Εδώ μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Këtu mund t'i bëjmë gjitha. Ακολουθάει Kështu ndjek, και μετά η ζωή της καταστρέφεται. pastaj jeta e saj shkatërrohet. Γιατί όλα αυτά, αδερφοί μου, θα μείνουν κάτω, θα τα κάψει ο Κύριος μια μέρα. Sepse të gjitha këto do të vijë Zoti dhe do t'i shkatërrojë një ditë. Όπως έκαψε τα Σόδομα και Γόμορα. Ashtu sikur shkatërroi dhe Dogji Sodomën dhe Gomorën. Όταν λέει η Γραφή βλέπεις το χρήμα, άπεχε τη σοφία σου. Kur thot shkrimi kur të shofesh para, domethënë, Βλέπεις rri sa më πολύ lart. πλούτο, μη προσήλωνε την καρδιά σου.
shef pasuri të madhe, mos e ngjit zemrën pas asaj pasurie. Δεν το ήξερε το εδάφιο Λότ. Nuk e dinte këtë paragraf Loti. Καταλάβατε τι είπανε πριν εκλέξει στο αγαθό. Θα έρθει τώρα στη ζωή η ευκαιρία και πρέπει να κάνουμε εκλογή. E kuptoni çfarë do të zgjedhësh mirë, pra do të vijë në jetën tonë, rasti që do të zgjedhim. Βρίσκει τον εύκολο πλουτισμό ο Λότ και πάει. E gjen pasurinë e kollajt Loti dhe shkon drejt saj. Ξέρουμε όμως την ιστορία τι έπαθε. Por e dim historinë se çfarë pësoi. Ο Λότ, αδερφοί μου αγαπητοί, έχασε και τα επίγεια και τη γυναίκα του. Loti vëllezër dhe motra i humbi edhe gjërat toksore, humbi Όλα χάσε, αδερφοί μου. dhe i humbi të gjitha përfundimisht. Στο τέλος σώθηκε μόνος του γιατί ήταν δίκαιος. Por në fund shpëtoi i vetëm sepse ishte i drejtë. Ακόμα και οι κόρες του δεν μάθανε το λόγο του Κυρίου. Akoma dhe vajzat e tij nuk e mësuan fjalën e Zotit. Ξέρετε την ιστορία, ήρθε ο Κύριος και τους έβγαλε από τα Σόδομα και Γόμορα. E dini historinë se si erdhi Zoti dhe i nxori nga Sodoma dhe Gomora, Γιατί ο Λότ ήταν καλός αδερφός, αγαπούσε τον Κύριο. sepse Loti ishte vëlla i mirë, e donte Zotin. Αλλά εδώ δεν έκανε καλή εκλογή. Por këtu nuk bëri zgjedhje të mirë. Και αυτός ο λάθος δρόμος που πήρε Dhe ajo rrugë e gabuar që mori, έγινε αιτία να καταστραφεί όλη του η οικογένεια. u bën shkak që të shkatërrohej e gjithë familja e tij. Όλα του τα υπάρχοντα έγιναν πυρίκαυστα, Të gjitha pasuritë e tij u bën shkrumbë hi, η γυναίκα του έγινε στήλη άλατος gruaja e tij mbeti shtyll kripe, και οι κόρες του παρόλο που δεν ξέρανε, είχαν άγνοια. dhe vajzat e tij, duke mos ditur gjë, kishin paditori, domethënë, Δεν ξέρανε το λόγο του Κυρίου nuk e njihnin fjalën e Zotit. και μέθησαν τον πατέρα τους, κοιμήθηκαν μαζί τους Dhe i dhanë të pi babait të tyre dhe fletën me te. και γέννησε η μία τον Μωάβ και η άλλη τον Αμών. Dhe njëra lindi Moabin dhe tjetra lindi Amon. Είναι η σημερινή Ορδανία που λέμε. Është Jordania e sotshme. Το Αμάν είναι η πρωτεύουσα από τον πατέρα του στον Αμών. Kryeqyteti Aman është nga Amoni, domethënë nga emri i birit Lotit. Θα σας φέρω άλλο ένα παράδειγμα να δείτε πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε να κάνουμε τη σωστή εκλογή. Do t'ju sjellin një shembull tjetër që të shihni se sa e rëndësishme është që të mësojmë për të bërë zgjedhjen e duhur. Μεγαλώνει ο Ισαύ και ο Ιακώβ, είναι δύο αδέρφια δίδυμα. Janë dy vëllezër, Esau dhe Jakobi. Janë binjak. Και είναι τα πρωτοτόκια τα έχει ο Ισαύ. Parbirnin e ka Esau. Τα πρωτοτόκια σημαίνει ότι από αυτόν θα έρθει ο Χριστός. Parbirnia do të thotë se nga ai do të vinte Krishti. Για σκεφτείτε, μεγάλη τιμή, Ja mendoni sa nder i madh është ky. Δηλαδή ο Κύριος θα έπαιρνε ανθρώπινο σώμα μέσω των απογόνων του. Domethënë, Zoti do të merrte trajtën e tij trupërore nga ai. Εκείνη την εποχή αυτό ήταν η μεγάλη ευλογία. Από πού θα έρθει ο Χριστός? Në atë kohë, kjo ishte një bekim i madh se nga ku do të vinte Krishti. Και το ήξερε ότι έχει τα πρωτοτόκια ο Ισαύ. Dhe e dinte Esau se kishte parbirnin. Ο Ιακώβ γεννήθηκε δεύτερος. Jakobi lindi pas atij, i dyti domethënë. Όχι γιατί ήταν μικρότερος στην ηλικία, την ίδια στιγμή συλλήφθηκαν. Jo se ishte mosh më të vogël, në të njëjtin moment u ngjizen ato. Τα παιδιά τσακωνόταν από την κοιλιά της μητέρας τους. Fëmijët ziheshin që në barkë nënës. Και όταν γεννήθηκαν, ο Ιακώβ κράταγε τον Ισαύ από το πόδι του. Dhe kur linden, Jakobi mbante themën e Esaut, domethënë
Γι' αυτό τον ονόμασαν Ιακώβ. Σημαίνει υποσκελιστή, δηλαδή κρατάω από το κάτω σκέλος του κάποιον. Pra të quhet Jakob, sepse fjala Jakob do të thotë se mbaj dikën nga thembra këmbës. Όμως πρώτος βγήκε ο Ισάφ, αυτός είχε τα πρωτοτόκια. Por i pari doli Ezau dhe kështu kishte parabirnimin. Και την ευλογία, όλα τα είχε αυτός. Dhe bekimet të gjitha i kishte ai. Δηλαδή θα έπαιρνε την κληρονομία τη γη Χανaan. Do më thënë do ta merrte trashëgimin pra vendin e Kananit. Αυτό ήταν η ευλογία. Ky ishte bekimi. Και η μεγάλη επαγγελία ήταν, θα ερχόταν από αυτόν ο Χριστός. Dhe puntimi i madh ishte se nga ai do të vinte Krishti. Τα έχει. I kishte këto, Δεν τα εκτίμησε. por nuk i vlerësoi. Το ήξερε από τον πατέρα του τι σημαίνει ευλογία και τι σημαίνει επαγγελία. Dinte nga i ati, nga baba i tij se çfarë do të thoshte bekimi dhe çfarë do të thoshte parabirnia. Αλλά η Γραφή μας λέει ήταν βέβυλος. Por shkrimi na thot se ishte i pisët. Και για μία βρώση, λέει, για ένα πιάτο φαγητό πούλησε τα πρωτοτόκια. Dhe për një pjatë ushqim shiti parabirnin. Να το διαβάσουμε λίγο από μέσα, αδερφοί. Le ta lexojmë pak. Είναι στη Γένεση στο 25 κεφάλαιο και 30 εδάφιο. Është tek Zanafila, kapitulli 25, nga paragrafi 30. Διαβάστε από το 29 μέχρι το 35, μέχρι το τέλος. Από το 29 μέχρι το τέλος. Lexojmë atëherë vëllezër te Zanafila, kapitulli 25, nga rreshti 28 deri te 35. Por Isaku e donte Esaun sepse mishin e gjaut e pëlqente. Rebeka nga ana e saj donte Jakobin. Njëherë që Jakobi i gatoi për vete një supë, Esau erdhi nga fusha kreti i lodhur. Dhe Esau i tha Jakobit: "Të lutem, më lër të hap pak nga kjo supë e kuqe sepse jam i lodhur." Për këtë arsye e quajtën Edom. Por Jakobi u përgjigj: "Më shit më parë parabirnin tënde." Esau tha: "Ja, unë jam duke vdekur, çdo mbi kam nga parabirnia." Atëherë Jakobi tha: "Më para beto mu." Dhe Esau ju betua dhe i shiti Jakobit parabirnin e tij. Pastaj Jakobi i dha Esaut bukë dhe supë me thjerza, dhe ai hengri dhe piu, pastaj u ngrit dhe iku. Kështu Esau shpërfilli parabirnin e tij. Amin. Βλέπετε, αδερφοί μου, εδώ. Τα δύο αδέρφια μεγαλώνουν μαζί. Siç e shihni pra vëllezër dhe motra, këto dy vëllezër u rritën bashkë. Το ένα μαθαίνει να αγαπάει τα πρωτοτόκια. Njëri mësohet që ta doje parabirnin. Θα λέγαμε σήμερα τα πρωτοτόκια είναι ο Χριστός και η ευλογία είναι ο ουρανός. Do të thonim sot se parabirnia është Krishti dhe përktimi është qielli. Αυτή ήταν η κληρονομιά που είχε. Kjo ishte trashëgimia e tij. Ήρθε όμως μια μέρα από το κυνήγι. Por një ditë siç erdhi nga gjahu. Και ήταν, λέει, αποκαμωμένος, πολύ κουρασμένος. Ishte thot shumë i lodhur. Και λέει στον Ιακώβ: "Δώσε μου να φάω από αυτό το κόκκινο", φακί είχε. Dhe i thot Jakobit: "Më jep të ha nga ajo ushqim që ke, nga thjerzat." Και του λέει ο Ιακώβ: "Τι να τα κάνεις τη φακή, εσύ έχεις τα πρωτοτόκια." Dhe i thot Jakobit: "Që do ti ushqimin tim? Ti ke parabirnin." Ακούστε τι είπε ο Ισάου: "Τι με ωφελούν εμένα τα πρωτοτόκια." Shikoni se ç'tha Esau. Çfarë do bie të kam unë nga parabirnia? Εδώ πεινάω εγώ τώρα. Unë tani po vdes nga për ushqim. Δηλαδή θα αφήσω με τον Χριστό γιατί πεινάμε. Domethënë do të lëm Krishtin nga që kemi uri. Θα αφήσω με τον Χριστό για μια επιθυμία της ώρας.
do ta lëm Krishtin për një dëshirë të Ο momentit. άνθρωπος μπορεί να ζήσει και 20 και 30 μέρες χωρίς φαγητό. Njeriu mund të jetojë edhe 20 ditë pa ushqim, edhe 30. Δεν θα πέθαινε ο Ισαάκ. Nuk do të vdiste Esau. Ή ας καθόταν να μαγειρέψει, να φάει στο κάτω-κάτω. Apo le të priste të gatuante vetë. Αλλά εκείνη την ώρα μπροστά στην πείνα του Por në atë moment, përpara urisë që kishte, κάνει μία εκλογή πολύ λάθος. bëri një zgjedhje shumë të gabuar. Ακούστε τι λέει. Τι με ωφελούν εμένα τα πρωτοτόκια. Dëgjoni se si tha, çfarë do bijet kam unë nga parbirnia. Είναι ορισμένοι που σου λένε εσύ τώρα είσαι του Χριστού. Janë disa që të thojnë se tani ti je i Krishtit, Δεν κάνει να κλέβεις. nuk bën që të vjedhësh. Τι με νοιάζει εμένα ο Χριστός, έλα να κλέψουμε τώρα που πεινάμε. Ma ç'më duhet mua Krishti, tani që kemi uri, dua të vjedhi. Έτσι θα πούμε. Ma kështu do të themi. Αυτό έκανε αδερφοί μου ο Ισαάκ. Këtë bëri vëllezër dhe motra Esau. Και του λέει ο Ιακώβ, δεν έχασε την ευκαιρία, μου τα πουλάς, του λέει. Dhe Jakobi nuk e humbi rastin. E pyeti Δεν λέει και στα πουλάω. ma shet parbirnin. Έλα εδώ, του λέει, ορκίσου στο Θεό ότι μου τα πουλάς. Ta shesi, thot ai. Hajde këtu, thot, mu betone Perëndin dhe do ta jap. Και ορκίστηκε. Και του λέει, δεν θέλω τα πρωτόκια να τα πάρει ο αδερφός μου ο Ιακώβ. Dhe u betua duke thënë se nuk e dua parbirnin, ta marrë vëlla im Jakobi. Θα έρθουν στη ζωή μας στιγμές τώρα που πρέπει να εκλέξουμε το σωστό. Do të vinë pra në jetën tonë momente që do të zgjedhim të saktën. Ο διάβολος ξεγέλασε τον Ισαάκ με ένα πιάτο φακής, αδερφοί. Djalli e mashtroi Esaun me një pjatë ushqim. Έχασε το Χριστό για ένα πιάτο φακής. Pra e humbi Krishtin për një pjatë thjerza. Ο Ιούδας έχασε το Χριστό για 30 αργύρια. I Juda e humbi Krishtin për 30 monedha argjendi. Επίσης, ο Λότ έχασε την ευλογία, τα πάντα, γιατί κοίταξε με τα μάτια του τα Σόδομα και Γόμορα. Gjithashtu Loti e humbi bekimin dhe gjithë çka kishte, Το χρήμα. me sytë mishor. Αδερφοί μου, να μην πουλάμε το Χριστό για τίποτα. Vëllezër dhe motra, Krishtin nuk e shesim për asnjë arsye. Μην αφήνουμε το Χριστό για μια πρόσκαιρη αμαρτία. Të mos e lëm Krishtin për të shiju një mëkat momentit. Αυτό όμως εμείς πρέπει να μας δώσει ο Κύριος χάρη. Por për këtë duhet që Zoti të na japë hir. Να το περάσουμε στα παιδιά μας, δεν είναι εύκολο. Që këtë ta kalojmë dhe ta mësojnë edhe fëmijët tonë. Για να περάσουμε στα παιδιά μας την πίστη στον Ιησού Χριστό, πρέπει εμείς να είμαστε πιστοί. Që të kalojmë besimin tonë tek fëmijët tonë, duhet së pari ne të jemi besimtar. Και κλείνω με την Ιοχαβέ. Dhe e mbyllim me Johaven. Η Ιοχαβέ, αδερφοί μου, έπεισε τον Μωυσή. Si thëmë Johabes, Toni, mban mend? Ότι Ajo e bindi ο Mojsin Χριστός είναι πιο σπουδαίο από το θρόνο της Αιγύπτου. se Krishti është më i rëndësishëm se froni i Egjiptit. Γιατί ο Μωυσής έγινε γιος της θυγατρός του Φαραώ. Sepse Mojsiu u bë bir i bijes së faraonit. Διάδοχος του θρόνου. Pra ishte që të trashëgonte fronin. Ξέρετε όμως τη γραφή. Por e dini se çfarë thot shkrimi? Διαπίστεως ο Μωυσής Nëpërmjet besimit Mojsiu αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ, mohoi që të quhet biri i bijes së faraonit, προκρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τα πλούτη της Αιγύπτου. duke llogaritur pasuri më të madhe që të vuajmë me popullin e Jezu Krishtit. Εδώ τώρα είναι
να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το θησαυρό μέσα στα παιδιά μας. Tani këtu është që të mund të kalojmë tek fëmijët tonë këtë thesar. Δηλαδή να περάσουμε αυτή την πίστη μέσα στα παιδιά μας. Αυτός είναι ένα θησαυρός ανεκτήμητος. Do me thënë të kalojmë Krishtin tek fëmijët tonë si një thesar më të çmuar se asgjë tjetër. Ο Χριστός μας είναι ο καλός Μαργαρίτης. Να δώσουμε στα παιδιά μας τον καλό Μαργαρίτη. Krishti është margaritari i mirë, të japim fëmijëve tonë këtë margaritar, Να ξέρουν να το διαλέγουν. që të dinë ta zgjedhin. Και όταν θα βρεθούν σε ένα σταυροδρόμι στη ζωή τους, Dhe kur të gjenden në një udhkryq në jetën e tyre και τους προτείνει ο διάβολος την αμαρτία, dhe t'ju ofrojë djalli mëkatin, να πούνε εμείς θέλουμε τον Χριστό, όχι την αμαρτία. të thojnë ne duam Krishtin dhe jo mëkatin. Μη σε ξεγελάσει ο διάβολος. Pra të mos mashtrojë djalli. Αυτό όμως πρέπει να μας δώσει ο Κύριος πίστη μέσα στην καρδιά μας για να την περάσουμε και στα παιδιά μας. Por për këtë Zoti të na japë besimin që ta kalojmë këtë edhe tek fëmijët tonë. Αυτό πάει να πει, όπως το πεδίο θα μάθει να εκλέγει το αγαθό και να απορρίπτει το κακό. Kjo do të thotë pra se si fëmia të mësoj të zgjedhë të mirën dhe të mohoj të keqen. Αυτό όμως ο Μωυσής, ο Ιακώβ δεν το μάθε όταν έγινε 30 ετών. Këtë Jakobi nuk e mësoi kur u bë 30 vjeç, Την πίστη στον Κύριο την έμαθαν από μικρά παιδιά. por besimin në Zotin e mësoi që fëmijë vogël. Τους την πέρασαν οι γονείς τους μέσα στην καρδιά τους αυτή την πίστη. Prindrit e tyre ja kaluan dhe mësuan, domethënë, këtë besim në te. Ήρθε ο Κύριος να μας βάλει και εμάς να μπορέσουμε να περάσουμε στα παιδιά μας την πίστη του Ιησού Χριστού. Uroj që Zoti të na ndihmojë edhe ne që të mund t'u kalojmë fëmijëve tonë këtë besim. Amin. Një pyetje është për Psalmin 119 vëlla. Έχουμε στον 119 ψαλμό, αδελφέ, μια ερώτηση. Kush e ka shkruar? Ποιος το έχει γράψει? Është një psalm i gjatë që ka gati 22 pjesë. Είναι ένας μεγάλος ψαλμός που έχει 22 Komandja. κομμάτια. Οι ψαλμοί δεν είναι όλοι γραμμένοι από κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Psalmet nuk janë të gjithë të shkruar nga një person i veçantë. Οι περισσότεροι ψαλμοί ήταν γραμμένοι από τον Δαβίδ. Psalmet më të shumta ishin të shkruara nga Davidi. Μετά έχουμε ένα ψαλμό που είναι η οδή του Μωυσέως. Pastaj janë të tjera të Mojsiut. Μετά έχουμε ψαλμούς που έχει γράψει οι τρεις ψαλτοδοί. Pastaj kemi psalme të shkruara nga 3 psalmistët. Ήταν ο Εθάν, ο Εμάν και ο Ασάφ. Ethani, Emani dhe Asafi. Όταν λέμε ψαλμοδί, αδελφέ, ήτανε που τα τραγουδάγανε? Ναι, ήταν ψαλμοί που τους είχαν βγάλει ψαλτοδοί και τους ψέλνανε. Το ψάλμετ ήσουν αυτό και οι καντόιν, το μαθαίνουν. Ψαλμίστες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν όμως και ψαλμοί που δεν ξέρουμε το συγγραφέα τους. Dhe gjithashtu ka dhe psalmet të cilat nuk e dim se kush i ka shkruar. Δεν αναφέρεται δηλαδή εδώ ο μεγάλος αυτός ψαλμός, είναι διάφοροι ψαλμοί που δεν ξέρουμε ποιος έγραψε. Tani në këtë psalmin e madh, siç thamë tek 119, janë psalme të ndryshme në të cilat nuk e dim se kush i ka shkruar. Θα δείτε παραδείγματος χάρη πιο πίσω οδοί αναβαθμών. Σκαλοπάτια ανόδου δηλαδή. Për shembull, janë disa psalme më përpara
që quhen Από τον 120 ψαλμό και πάνω, nga anavathmisi, do më thënë από τον 120 ψαλμό μέχρι τον 134, nga psalmi 120 deri tek 134 είναι ψαλμοί που τους έψαλναν, φαίνεται, όταν ανέβαιναν το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ, στον δρόμο ψέλνανε, janë psalme të cilat kur ngjiteshin për Pashk për në Jeruzalem i këndonin këto psalme. έτσι, και λέγονται, ανέβαιναν δηλαδή προς Ιερουσαλήμ και έψαλναν αυτούς τους ύμνους. Do më thënë ngjiteshin për në Jeruzalem dhe këndonin këto himne. Anavathmisi për mirësim. Είναι οδές που ανεβαίνεις δηλαδή. Ishin psalme, do më thënë këngët që i këndonin, këto psalme që në ngjitje. Μετά είναι ψαλμοί που κάποιοι τους βγάλανε στη Βαβυλώνα που ήταν. Pastaj janë disa psalme të tjerë që i nxorën disa që ishin në Babiloni, nga Babilonia. Λέει επί των ποταμών της Βαβυλώνος εκρεμάσαμε τα σκιθάρας ημών. Thotë që në lumenjtë e Babilonës varem kitare tona. Οι ψαλμοί λοιπόν έχουν πολλούς συγγραφείς. Pra psalmet kanë shumë që i kanë shkruar, shumë Το persona. βιβλίο των ψαλμών δηλαδή δεν το έχει γράψει ένας, το έχουν γράψει αρκετοί. Pra librin e psalmeve se ka shkruar një, por janë disa ato që kanë shkruar. Παραδείγματος χάρη, σας πω ένα παράδειγμα, ο 137 ψαλμός είναι όταν φτάνανε στη Βαβυλώνα και λέει στα ποτάμια της Βαβυλώνας κρεμάσαμε τις κιθάρες μας. Për shembull, psalmi 137 thotë që në lumen mbi shelgjet e kësaj, ku thotë ajo? Po, të rreshti 2. Rreshti ditë. Mbi shelgjet e kësaj toke kishin varur çestet tona. Οι περισσότεροι όμως ψαλμοί μέσα είναι κάποιοι που δεν έχουν όνομα συγγραφέα, είπαμε. Por më të shumtit nga psalmet nuk duket personi që i shkruan. Αλλά οι περισσότεροι ψαλμοί έχουν γραφτεί από τον ίδιο τον Δαβίδ. Por psalmet më të shumta janë të shkruara nga Davidi. Έτσι, αμήν. Nëse Biblia është e shkruar nga fryma e shenjtë, a janë psalmet të diktuara gjithashtu nga fryma e shenjtë? Janë i grafiti në grameni apo το πνεύμα το Άγιο. Και οι ψαλμοί είναι υποδεδειγμένα από το Πνεύμα το Άγιο. Καλά, είναι θα σου το Αμήν. Αμήν, βέβαια. Πατήρ thot vllai. Ο ίδιος ο Κύριος μας μίλησε. Vet Zoti foli. Είπε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο τελευταίο κεφάλαιο, Tha tek Ungjilli Lukës në kapitullin e fundit të tij, δεν έπρεπε να γίνουν όλα αυτά που λέγαν οι προφήτες και οι ψαλμοί για μένα. Nuk duhej të ndodhin të gjitha ato që thonin profetët dhe psalmet për mua. Ο Κύριος δηλαδή το βιβλίο των ψαλμών ο ίδιος μας το ενέκρινε. Δεν μπορούμε να το απορρίψουμε εμείς. Vet Zoti na e prezantoi librin e psalmeve. Amin. Në disa lloje kishash, duke pasur për bazë kapitullin e 24 tek Mateu 3:31, mbështesin teorinë e rrëmbimit të kishës që do ndodhi gjatë ose në fund të 7 vjeçarit të Antikristit. A mundet vllai na japi interpretimin e duhur? Αδελφέ, στο κατά Μαθαίου το 24ο κεφάλαιο, κάποιες εκκλησίες βάζουν την αρπαγή στο τέλος της 7ετίας. Μπορείς να μας αναλύσεις λίγο αυτό το κομμάτι? Σε ποιο σημείο, γιατί δεν το άκουσα καλά. Επαναλαμβάνεις, αδελφέ μου. Ναι, αδελφέ, στο 24ο κεφάλαιο του κατά Μαθαίου,
Τώρα κάτσε να μας πει ο Τόνι ποια εδάφια είναι. 24 kapitull, rreshti 30-31. Kapitulli 24. Το 30 και το 31, αδελφέ. Από τα Μαθαίων, Κάπα Γάμα. Κάπα Γάμα 23 ή 24? 24. Κάπα Δέλτα, συγγνώμη. Κάπα Δέλτα, λοιπόν. 24 και τα εδάφια 30-31. Ναι. Κάτσε να τα διαβάσει ο Τόνι στα αλβανικά. Mikrofonin. Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e birit të njeriut, dhe të gjithë kombet e dheu do të mbajnë zi dhe do ta shohin birin e njeriut, duke ardhur mbi rreth e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Ai do të dërgojë engjëjt e vet me tinguj të fuqishëm borie, dhe ata do të mbledhin të zgjedhurit e tij nga të katër erat, nga një skaj i qiellit te tjetri. Εδώ, αδερφοί μου, για να μην μπερδεύεστε, Këtu vëllezër që të mos ngatroheni, πρέπει να ξεχωρίσουμε τα γεγονότα. duhet që t'i veçojmë ngjarjet, të ndajmë. Τώρα είναι μεγάλο θέμα, αλλά θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να σας το εξηγήσω. Kjo është një temë e madhe, por do të mundohem me pak fjalë që t'ua shpjegoj. Η λύση όλων αυτών βρίσκεται στη Β' επιστολή Πέτρου. Zgjidhja e të gjitha këtyreve gjendet tek letra e dytë e apostullit Pjetër. Και θέλω να το διαβάσετε για να δείτε τι σημαίνει η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Dhe dua ta lexoni që të shihni se çfarë do të thotë ardha e dytë e Jezu Krishtit. Διαβάστε από το 3 εδάφιο έως το 14. Lexojmë nga paragrafi 3. Δεύτερη επιστολή Πέτρου, 3 κεφάλαιο, 3 εδάφιο μέχρι το 14. 3 εδάφιο ή 3 κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο. Β' Πέτρου από το 3 μέχρι το 14. Για διαβάστε το να δούμε δύο Το πρώτο κεφάλαιο, Τρίτο κεφάλαιο. Το τρίτο κεφάλαιο. Β' Πέτρου, δεύτερη Πέτρου. Atëre letra e dytë e Pjetër vëllezër, kapitulli 3, lexojmë nga rreshti i 3. Së pari duhet të dini këtë, se në ditët e fundit do të vinë disa përqeshës, të cilët do të ecin sipas dëshirave të veta. Dhe do thonë ku është premtimi i ardhjes së tij, sepse që kur etri të fjetën, të gjithë gjërat mbeten në patë-gjendje, si në fillim të krijimit. Sepse ata me dashje harruan se nëpërmjet fjalës së Perëndisë, qejt vinin në ekzistencë shumë kohë parë, dhe se toka doli nga uji dhe u sajua nëpërmjet ujit, për shkak të të cilit bota atëhershme mbuluar nga uji dhe humbi, ndërsa qejt dhe dheu i sotshëm janë ruajtur nga e njëjta fjalë për zjarrin, të rezervuar për ditën e gjyqit dhe të humbjes së njerëzve të pabesë. Por shumë të dashur, mos harroni këtë gjë se për Zotin një ditë si 1000 vjet dhe 1000 vjet si një ditë. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij siç disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të mbas, por të gjithë të vinë në pendim. Dhe dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën, atë ditë qejt do të shkojnë në krisëm, elementet do të shkrihen nga të nxehtit dhe veprat e toka që janë atë do të digjen krejt. Përderisa të gjitha këto gjëra duhet të shkatërrohen, sidomos duhet të kemi një sjellje të shenjtë dhe të perëndishme, duke pritur dhe shpejtuar ardhin e ditës së Perëndisë, për shkak të së cilës qejt marrin plagë dhe të tretin, dhe elementet konsumohen nga nxehtësia do të shkrihen. Αμήν. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι η λύση. Këtu vëllezër dhe motra është zgjidhja. Στις τελευταίες ημέρες, λέει, θα έρθουν παίκτες και θα λένε πού είναι η παρουσία του, πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας του Κυρίου. Në ditët e fundit do të vinë mashtrues që do të thojnë ku është premtimi i ardhjes së Zotit. Αυτό το λέει στο εδάφιο, το διαβάσατε τώρα, στο εδάφιο 4. Këtë e thotë tek paragrafi i 4 që lexuat. Το ίδιο θα πει και στο εδάφιο 12. Njëjtën do të thotë edhe tek paragrafi 12.
προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού. Duke pritur dhe shpejtuar ardhjen e ditës së Perëndisë. Εδώ τώρα θέλει να μας πει με τη λέξη παρουσία. Këtu tani do të na thot me fjalën ardhjen, Δεν σημαίνει ένα γεγονός, kur të jetë kjo ardhja nuk do të thotë se është një çështje vetëm. σημαίνει μία μεγάλη περίοδος. Po kjo do të thotë një periudhë e madhe. Προσέχτε από πού αρχίζει. Θα έρθει ο Κύριος ως κλέπτης εν νυκτή. Kjo fillon nga këtu ku thotë se do të vijë Zoti si vjedhës natën, Αυτό είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, το άγνωστο που δεν ξέρουμε. ku është rrëmbimi i kishës që është e panjohur, pra nuk e dim se kur. Μέσα τώρα σε αυτή την ημέρα της παρουσίας του Por në këtë ditë, në të njëjtën ditë të ardhjes së tij, θα διαλυθούν οι ουρανοί, do të shkatërrohen qejt, θα φτιάξει νέο ουρανό και νέα γη. do të krijojë qiell të ri dhe tokë të re. Με λίγα λόγια, αυτή η ημέρα του Κυρίου δεν είναι η μέρα δική μας ηλιακή ημέρα. Kjo ditë e Zotit nuk është sipas ditës tonë, si është 24 orëshi. Εάν ήταν ηλιακή ημέρα, τότε δεν βγάζαμε άκρη. Po të ishte ditë, po të ishte sikur dita jonë, domethënë dita e diellit, 24 orëshi, atëherë nuk do të gjeni man. Και στο ΚΔ του Μαθαίου θα μπερδευόμαστε τελείως. Dhe në kapitullin 24 të Mateut do të ngatroheshim plotësisht. Εδώ μας εξηγεί ότι αρχίζει τώρα η ημέρα της παρουσίας του Κυρίου από την αρπαγή, από την ώρα που θα έρθει σαν κλέπτης στη νύχτα. Këtu na shpjegon se do të vazhdojë dita, kjo ditë e Zotit, domethënë, do të Και vazhdojë μέσα σε αυτή τη μέρα της παρουσίας του që në momentin që thotë se do të vijë si vjedhës natën. έχουμε την επιφάνεια που θα κατέβει με τα πάντων των Αγίων πάντως στη γη. Pas kësaj kemi edhe që do të vijë bashkë me të gjithë të shenjtrit në tokë. Έχουμε τη χιλιετή βασιλεία που ο Κύριος θα έχει την παρουσία του εδώ στη γη. Kemi 1000 vjeçarin e mbretërisë së Perëndisë këtu në tokë. Έχουμε το λευκό θρόνο που θα χωρίσει τα πρόβατα τερίφια. Kemi thronin e bardhë që do t'i ndaj delet nga cjept. Μετά φτιάχνει νέο ουρανό και νέα γη Pastaj kemi që krijon tokë të re dhe και qiell. μπαίνουμε στην αιωνιότητα. Dhe kështu hym në përjetësi. Όλο αυτό τώρα είναι περίπου 1000 τόσα χρόνια. Tani e gjithë kjo është rreth 1000 Το αναφέρει σαν παρουσία του Κυρίου και σαν ημέρα του Κυρίου. të cilën e paraqet si ardhje të Zotit dhe si ditë e Zotit, si një ditë e Zotit. Όταν λοιπόν προσπαθήσουμε να πούμε ότι με τη λέξη παρουσία είναι το ίδιο γεγονός η αρπαγή, το ίδιο η δεύτερη έλευση, κάνουμε λάθος. Πες το άλλη μία αυτό, αδελφέ, συγγνώμη. Με τη λέξη παρουσία λέω, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο γεγονός της αρπαγής και της επιφάνειας. Ναι. Me fjalën ardhjen e Zotit, nuk mund të themi se është e njëjta gjë, edhe domethënë se është edhe rrëmbimi i kishës, edhe ardhja e Zotit për ardhja e dytë e Zotit. Γιατί έχουμε δύο διαφορετικά γεγονότα. Sepse këtu janë dy çështje të ndryshme. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Do t'ju sjellë një shembull. Η παρουσία μου στην Αλβανία. Ardhja ime në Shqipëri, Η παρουσία μου στην Ελλάδα είναι το ίδιο γεγονός. ose ardhja ime në Greqi, është e njëjta çështje. Εγώ δεν είμαι και στα δύο. Unë nuk jam tek të dyja. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο γεγονός. Por nuk është e njëjta çështje. Γιατί το ένα βρίσκομαι σε άλλο τόπο και το άλλο βρίσκομαι σε άλλο τόπο. Sepse njëra çështje është që jam në një vend, kurse tjetra është që jam në një tjetër vend. Έτσι είναι και η αρπαγή της Εκκλησίας. Kështu është edhe rrëmbimi i kishës. Η αρπαγή της Εκκλησίας θα φύγουμε εμείς μέσα σε μία νεφέλη. Rrëmbimi i kishës është ku ne do të ikim në ret και θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Dhe do të takohemi me Zotin në ajër. Ο Κύριος θα μας περιμένει στον αέρα. Zotin pra do të takojmë në ajër.
Στη δεύτερη τώρα έλευση που είναι η επιφάνεια όπως τη λέμε, Tani në ardhen e dytë të Krishtit, që është ardhja e Krishtit, pra këtu në tokë, η Γραφή χρησιμοποιεί άλλη λέξη, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη αρπαγή, Bibla përdor tjetër fjalë, nuk përdor fjalën rrëmbim, αλλά χρησιμοποιεί τη λέξη επισυναγωγή, άλλη λέξη είναι αυτή. por përdor fjalën mbledhje, që mbledh, domethënë, tjetër fjalë është kjo. Με τη λέξη επισυναγωγή σημαίνει ξαναμαζεύομαι στον ίδιο τόπο. Kur thot mbledhje, kjo do të thotë se do të mblidhemi përsëri në të njëjtin vend. Δηλαδή ο Κύριος μας και αυτή η επισυναγωγή δεν θα γίνει με νεφέλη, δεν θα μας πάρει νεφέλη να μας πάει στον Κύριο. Kjo mbledhje kur do të bëhet, nuk do të bëhet që do të vijë me një re dhe të na marrë në qiell Zoti, Αλλά λέει ότι θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού να μας συνάξουν από άκρο ουρανού έως άκρο της γης. por thotë se do të dërgojë angjëjt e tij të na mbledhin nga njëri skaj i dheut në tjetrin. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικά γεγονότα. Pra kemi dy ngjarje të ndryshme. Το ένα είναι επισύναξη όλων όταν κατεβαίνει ο Κύριος εδώ στη γη από αγγέλους. Njëra është kur zbret Zoti në tokë dhe na dërgon engjëj dhe na mbledh të gjithëve. Τον Κύριο όμως το βλέπουν οι πάντες, γι' αυτό λέγεται επιφάνεια, το βλέπουν οι πάντες. Zotin e shohin të gjithë dhe për këtë arsye thotë të shfaqurit e tij, sepse e shohin të gjithë. Ενώ το άλλο γεγονός είναι αρπαγή, το αρπάζω και φεύγω. Kurse lajmi tjetër është rrëmbimi, domethënë rrëmbej dhe iku. Ξέρετε κανένα να κλέφτη να μπει μέσα στο σπίτι να κλέψει? Και dini ju ndonjë hajdut që të futet në shtëpi dhe të vjedh, Βγαίνει για λίγο έξω από την πόρτα και μπαίνει μετά μέσα και κάθεται. të dalë pak jashtë dhe pastaj të kthehet përsëri brenda dhe të rrije. Έτσι κάνει ο κλέφτης. Është bën hajdudi? Όχι, ο κλέφτης αρπάζει και φεύγει. Jo, hajdudi rrëmben dhe ikën. Στην επιφάνεια ο Κύριος κατεβαίνει με όλους τους Αγίους κάτω στη γη. Kurse në të shfaqurit e tij Krishti, për të dytën herë, zbret me të gjithë të shenjtit në tokë Και ιδρύει τη βασιλεία του. dhe vendos mbretërinë e tij. Δεν είναι το ίδιο γεγονός. Pra nuk është e njëjta gjë. Μετά, ας πούμε ότι είναι το ίδιο γεγονός. Pastaj le të themi se është e njëjtë ngjarje. Όταν λέει να αγωνιστούμε, να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνουν. Kur thot të mundohemi që të shmangemi të gjitha këtyre që do të ndodhin. Όταν κατέβει ο Κύριος μας στη γη στην επιφάνεια, Kur të zbresë Zoti në tokë, në të shfaqurit e tij, τελειώνουν όλα. mbarojnë të gjitha. Τότε τι θα εκφύγουμε εμείς? Atëherë, ku është ajo që do të shmangemi këtyre? Γιατί λέει να αγωνιζόμαστε για να εκφύγουμε αυτά τα κακά τα οποία θα γίνουν. Sepse thotë të luftoni që të shmangeni nga gjitha të këqija që do të bien mbi dhe. Το καταλάβατε αδελφοί μου τώρα αυτό? E kuptuat këtë vëllezër dhe motra? Δηλαδή, εμείς θα φύγουμε και θα πάμε με τον Κύριο στον αέρα. Δεν θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει και να ξαναμπεί σαν τον κλέφτη ξανά και να πει σας πήρε και κατεβαίνω κάτω στη γη πάλι. Δεν στέκουν αυτά. Domethënë ne do të ikim, do të na marrë Zoti në ajër, të takohemi me te, dhe nuk është se direkt do të na bjerë poshtë që të jemi me te. Εδώ λοιπόν, στο 30 και 31 εδάφιο που διαβάσατε στο Ματθαίο, Këtu tek paragrafi 30 dhe 31 që lexuam tek Mateu, χρησιμοποιεί τη λέξη επισυναγωγή. përdor fjalën mbledhje, që mbledh. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη αρπαγή. Nuk përdor fjalën rrëmbim. Για να μην μπερδεύεστε λοιπόν στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, τώρα σας λέω με δύο λόγια τη θέση του, τη σειρά του. Që të mos ngatërroheni, do t'u them tani për këtu tek Ungjilli sipas Mateut. Από το 1 μέχρι το 14 Nga paragrafi 1 deri tek 14,
μιλάει τι θα γίνει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Flet se çfarë do të ndodhe deri me rrëmbimin e kishës. Γιατί ρωτάνε ποιο είναι το σημείο της, πότε θα γίνουν αυτά, δηλαδή να γκρεμίσει ο ναός. Sepse pyesin, cila është shenja, kur do të bëhen këto gjëra, që thotë që të shembet tempulli. Αυτό έγινε το 70 μετά Χριστό, είναι το πρώτο που ρωτάνε. Kjo u bë në 70-ën pas Krishtit, pra është gjëra e para që ndodhi. Το δεύτερο είναι ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου. E dyta është se cila është shenja e të shfaqurit tënd. Αυτό είναι η αρπαγή, αρχίζει από εκεί, δηλαδή η παρουσία του Κυρίου. Këtu vazhdon është rrëmbimi, pra nis και τις συντελείες του αιώνος. Deri në përjetësi. Δηλαδή ξεκινάει από την αρπαγή και τελειώνει αυτό που διαβάσαμε στον Πέτρο όταν φτιάχνει νέο ουρανό και νέα γη. Domethënë, fillon me rrëmbimin dhe mbaron me kur që thot këtë që krijon qiell të ri dhe tokë të re. Όλη αυτή η περίοδο είναι η παρουσία του Κυρίου. E gjithë kjo periudhë është të shfaqurit e Zotit, domethënë. Τώρα, σημειώστε τις γραφές σας αν κάποιος θέλει να σημειώσει. Tani shënoni në librat tuaj, nëse do dikush të shënoj. Από το 6 μέχρι το 14 Nga 6, paragrafi 6, deri te 14, flasim për Mateu 24 kapitulli. Σημαίνει, είναι τα εδάφια αυτά τι θα γίνει πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Nga 6 deri te 14 janë paragrafet që tregon se çfarë do të bëhet përpara rrëmbimit të kishës. Αυτά είναι σημεία τα οποία θα τα δούμε. Këto janë shenjat të cilat do t'i shohim. Και λέει στο 14, θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρίες πάντα τα έθνη και τότε θέλει έρθει το τέλος. Τέλος. Edhe thot te 14, dhe ky ungjilli i mbretërisë së Perëndisë do të Όταν λέει τέλος σημαίνει τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο, τέλος. Kur thot fund, do të thot fund, s'ka më tjetër. Τι τέλος είναι αυτό? Ç'është ky fund? Εδώ είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Ky është pra rrëmbimi i kishës. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του. Do të rrëmbehet ungjilli dhe do të vijë Zoti të rrëmbej kishën e tij. Τώρα, από το 15 εδάφιο Tani nga paragrafi 15 μέχρι το 29 είναι οι μέρες του Αντίχριστου. deri tek 29 janë ditët e Antikrishtit. Γι' αυτό λέει οι Εβραίοι θα διωχθούν, έτσι. Për këtë thotë se hebrejt do të përndiqen. Από το 29 τώρα μέχρι το 32 Nga 29 tani deri tek 31, από το 27 μάλλον μέχρι το 32 έχουμε την δεύτερη έλευση, την επιφάνεια. Nga 27 deri tek apo to 27 μέχρι που είπες? Μέχρι το 32. Deri tek 32 kemi ardhen e Krishtit. Εδώ τώρα στο 31 εδάφιο Këtu tani në paragrafin e 31 χρησιμοποιεί τη λέξη επισυνάξουση. Përdor fjalën që të mblidhen, domethënë. Δηλαδή ξαναμαζεύω στον ίδιο τόπο. Αυτή είναι η δεύτερη έλευση επιφάνεια που λένε. Domethënë, kjo do të thotë se i mbledhin në të njëjtin vend. Pra kjo është të shfaq ardha e dytë e Krishtit. Από το 32 τώρα μας ξεκινάει πάλι από την αρχή. Dhe nga 32 e fillon nga fillimi. Përsëri. Και μας λέει ότι όταν θα δείτε αυτά τα γεγονότα να γίνονται, Dhe na thotë se kur ti shihni këto gjëra që të ndodhin, και αρχίζει από το γεγονός της οικιάς, που είναι ο Ισραήλ. dhe vazhdon nga çështja e fikut, që është Izraeli. Η γενιά αυτή δεν θα περάσει. Ky brez thotë nuk do të kaloj. Και μας λέει ότι στο
Το 36 εδάφιο είναι η αρπαγή της Εκκλησίας πάλι. Dhe në paragrafin e 36 është përsëri rrëmbimi i kishës. Το άγνωστο δηλαδή είναι αυτό εδώ που λέει στο 36. Περί της ημέρας εκείνης και της ώρας κανένας δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι, μόνο ο πατήρ μου. Tani, ajo që nuk dim është tu tek paragrafi 36 që thot: Tani sa për atë ditë dhe për atë orë, askush s'e di, as engjëjt e qiejve, por vetëm Ati im. Και μας λέει ξανά πώς θα είναι οι μέρες εκείνες που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Dhe na thot përsëri se si do të jenë ditët, ato ditë domethënë kur të vijë biri i njeriut. Θα είναι όπως οι μέρες του Νόη και το Σοδόμο και Γομόρων. Do të jetë sikur ditët e Noes dhe ditët e Sodomës dhe të Gomorës. Λέμε ότι από το 32 επανέρχεται από την αρχή. Dhe themi se nga 32 e fillon përsëri nga fillimi, γιατί θα μας πει μετά προτροπή. Sepse pastaj do të na japë këshilla. Και λέει στο 42, αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος. Dhe thot tek 42, rrini zgjuar pra sepse nuk e dini orën që do të vijë Zoti. Και λέει την παραβολή του κλέφτη. Αυτό είναι η αρπαγή της Dhe Εκκλησίας. tregon atë shëmbulltyrën e hajdutit. Ky është rrëmbimi i kishës. Γι' αυτό λέει να γίνεστε έτοιμοι, λέει στο 44, γιατί καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του Për ανθρώπου. këtë thot tek 44, rrini zgjuar dhe të jeni gati sepse biri i njeriut do të vinë atë orë kur ju nuk e mendoni. Από το 45 και μετά μέχρι το τέλος περιγράφει τον πιστό και φρόνιμο δούλο. Nga 45 deri në fund përshkruan shërptorin besnik. Και λέει ότι αν ο δούλος εκείνος είναι στη θέση του είναι μακάριος, αν δεν είναι αλλήμωνο του. Shërptorin besnik dhe tjetrin. Dhe thot, nëse ai shërptor është besnik, është i lumur. Μετά στο 25 είναι 10 παρθένες, ο υπόλοιπος λαός. Pastaj tek kapitulli 25 flet për 10 virgjëresha, që është pjesa tjetër e popullit. Όσοι είναι έτοιμοι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή, όσοι δεν είναι θα μείνουν. Kush jenë gati do të marrin pjesë në rrëmbimin e kishës, kush nuk do të jenë, do mbeten poshtë. Μετά από το 14 μέχρι το 32 μέχρι το 31 Pastaj nga 14 deri tek paragrafi 31, του 25, έτσι από το 14 του 25 μέχρι το 31 janë të kapitullit 25 këta, έρχεται ο Κύριος και μας δίνει το μισθό μας. 14-30. Është Zoti, pra vjen Zoti që na jep shpërblimin. Ανάλογα με το πόσο δούλεψε ο καθένας. Sipas asaj që ka shërbyer ose punuar gjithë secili. Και από το 31 τώρα μέχρι το τέλος είναι η συντέλεια του αιώνου, στα χωρίς τα πρόβατα πτερήφια. Dhe nga 31 deri tek 46 deri në fund pra të kapitullit 25 është ku do të ndaj delet. Αυτό είναι μετά τη χιλιετή βασιλεία, στο τέλος. Delet nga 10. Είναι η κρίση, Η τελική κρίση, σωστά. Këto është gjyqi përfundimtar. Τα δύο κεφάλια λοιπόν έχουν αυτή τη σειρά. Μας λένε τα σημεία στην αρχή. Këto dy kapitujt pra këtë radhë kanë. Na thot në fillim për rrëmbimin. Μετά από το κήρυγμα του Ευαγγέλιου έρχεται το τέλος που είναι για μας η αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί εμείς τον Κύριο περιμένουμε. Πες το πρώτο, πριν γιατί το είπα λάθος αδελφέ, πες το άλλη μία σου παρακαλώ. Δεν σε ακούω. Πριν την αρπαγή τι είπες? Δεν σε άκουσα. Τώρα μ' ακούς? Μισό λεπτό. Θα ανεβάσω. Μάλλον έχω χαμηλό ήχο. Για ξαναπες το. Τώρα μ' ακούς αδελφέ? Τώρα σε ακούω, ναι. Πριν την αρπαγή τι είπες ότι ήτανε? Τα σημεία των τελευταίων ημερών. Από το 1 μέχρι το 14. Το ΚΔ, στο 24. Te kapitulli 24 nga 1 deri te 14 ishin shenjat e kohëve të fundit. Από το 14 είπαμε μέχρι το 29 είναι, μέχρι το 27 είναι ο διωγμός των Εβραίων τις ημέρες του Αντιχρίστου. Nga 14 deri tek 27 janë ditët e Antikristit, që është përndjekja e hebrejve. Και μετά από το 29 δείχνει την επιφάνεια, πώς θα κατέβει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων. Dhe nga 29 është shfaquri te Zoti se si do të zbresë Zoti me gjithë të shenjtët.
Μετά μας λέει πώς να ετοιμαστούμε, να μην παγιδευτούμε. Pastaj na thot se si të përgatitemi që të mos na zënë si lak. Γιατί θα έρθει σαν κλέφτης, άρα αρχίζει από την αρχή πάλι. Sepse do të vi si vjedhës natën, thot se dhe kështu fillon nga fillimi përsëri. Λοιπόν, κάνει την προτροπή για τους εργάτες, Kështu jep këshillën për punëtorët, κάνει την προτροπή για τις παρθένες, για όλους τους Αγίους. jep këshillën për të virgjëreshat. Και αφού μπούμε μέσα στο 25 να πάρουμε και το μισθό μας, το 25 το ΚΕ κεφάλαιο. Dhe në kapitullin 25 flet për shpërblimin që do të japë Zoti tek të gjithë. Και από το 31 του 25 μέχρι τέλους είναι η τελική κρίση. Dhe nga paragrafi 31 deri në fund të kapitullit 25 është gjyqi përfundimtar.